Gospodine Rojs, dobro večer, dobrodošli u Glamour Cafe. Dobro večer i vama, hvala vam na vašem pozivu. Hvala vam. Ja moram priznati da ostajem bez teksta, a skoro se rastopite od ovog vašeg poljubca. Rastopite? Da, toliko kroz mi su prošli sve trnci od nožnog pasa do cijelo tijela. I moram priznati da nekako daleko sjedite od mene, bježite od mene jer sam ljubomoran na svoga kolegu Antu Kovačevića. Njemu ste bili previše blizu, tako da ili Ante možda... Blizu sam bila, mislite bliže? Bliže ste bili mom kolegi doktoru Anti Kovačević nego što ste meni. Bojite se mene ili... Pa što bi ja sad trebala napraviti? Mene ne smijete, sjedite slobodno ako trebaju krila. Ko vama ne sjeda, da. Gospodine Rojs, kako to mislite, sjest u krilo? Evo, da ste malo bliže meni, a ne tako bježite od mene kao da sam ja ljudoždar. Ja nikoga nisam pojeo, pogotovo kada su žene u pitanju. I zato bi vam ja trebala sjest u krilo. Kada su žene u pitanju, onda sam ja tu meka srca i nikada nisam ni za jednu ženu koje ja poznajem rekao, i koje poznajem da su loše. Nema, može biti dobra i bolja, a sve su žene dobre. A što ste mislili s ovim da vam sjedem u krilo? Pa mislio sam nekako ste previše bili blizu doktora Ante Kovačevića, od mene bježite kao da tu nešto nije u redu, kao da sam ja, evo, nešto sa mnom da nije u redu, tako da... Gospodine Rojs, tom izjavom sjesti u krilo ste stvarno prevršili svaku mjeru. Nisam ja prevršio svaku mjeru. I sad sam toliko ljuta da ne želim razgovarati, nego ne želim biti u istoj prostoriji ovdje s vama. Nema problema, pa onda napustite prostoriju, šta će? Pa i hoću. Vi napustite prostoriju. To je najbolje, da, tako je. Pa nije gotovo? Nije gotova emisija.